حضرتك اهلا بيك الله يحفظكم. تفضل تفضل عسل. يعني نحن نشعر بأخوة الإسلام حينما يعني نلتقي بإخواننا نشعر أنها هي جماعة واحدة أو إسلام واحد، يعني هو أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. يعني الحمد لله الفكر الذي في مصر الإسلامي في الإخوان المسلمين نجده هنا، سواء في الهدى بارك، سواء في السعادة، سواء في حزب أردوغان، يعني ما هو كلهم من منبع واحد يفهمون الإسلام فهما كاملا يعني. ويعود المسلمون 2 مليار إلى الإسلام قوة يعني في هذا العالم. Batılı yok eder. 2 milyar Müslüman bir kez daha birlik beraberlik içerisinde olur diye umuyorum. ونحن نشعر الآن أن هناك تحدي للمسلمين جميعا وبالذات أعضاء الحركات الإسلامية. يعني ما بعد طوفان الأقصى كان المفروض أن تعاقب إسرائيل. الآن يعني الأمور اتعكست ويريدون معاقبة من كان يناصر المظلوم، يناصر الفلسطينيين. يعني فالإسلاموفوبيا يعني الأول يعني معارضة الحركات التي ساعدت فلسطين أو التي خرجت منها حماس، ثم يعني يجر هذا على حرب الإسلام نفسه. يعني الآن أصبحت كلمة الإسلاموفوبيا بدل ما يكون إسرائيلوفوبيا، المفروض إسرائيلوفوبيا، صهاينة-فوبيا، الآن إسلاموفوبيا. هذا يعني شيء يعني أين العدل وأين أو ترامفوبيا. فهذا يعني تحدي حقيقة يعني نشعر بها نحن أبناء الحركة الإسلامية، أنه ينبغي أن يستنفر المسلمون جميعا للدفاع عن الحق والدفاع عن الإسلام، وليس كالإخوان أو الهدى بارك أو السعادة. الإسلام هو الآن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قد بدت الباطل. Evet, yani bundan da Arapça yayın yapan, Bağdat'ta yayın yapan bir dergi İhvan'ı soruyor. O zaman İhvan'ın ilk yıllarıdır. Diyor ki ne düşünüyorsunuz İhvan'la ilgili? Üstad diyor ki onlar bizim Mısır'daki İhvanlarımızdır. Bizim ya davamız birdir, hedefimiz birdir. Bizim burada yapmaya çalıştığımızı onlar orada yapıyorlar. Elbette bizim buradaki şartlarıyla Mısır'daki şartlar farklıdır. Onlar Mısır'ın şartlarına göre o şekilde bir çalışma yapmaları gerekiyor. Biz de kendi memleketimizdeki şartlara göre bu şekilde bir çalışma ortaya koyduk. Yani arada fark yoktur. Evet, yani bir Müslüman her ne şart altında olursa olsun, mesleği, meşrebi ne olursa olsun, davetçi kimliğini unutmamalıdır. Hepimiz, her bir Müslüman aynı zamanda bir İslam davetçisidir. Üstad Bediüzzaman'ın da o dergiye verdiği mülakatta söylediği gibi her dönemin ya da her bölgenin şartları farklı olabilir. O şartların ve imkanların ölçüsünde o vazifeyi her bir Müslüman kesintisiz bir şekilde yerine getirmeye devam etmelidir. Hadis suresinde Allah-u Teala buyuruyor. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَاهُ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Resulleri gönderdik. Onlarla beraber kitabı ve mizanı da indirdik. Yeryüzünde adalet hakim kılınsın diye. Ve onlarla beraber Allah-u Teala demiri de indirdiğini söylüyor. Ve enzelnel hadide fihi ba'sun şedid ve menafi'u linnâsi. Şimdi burada alimler bununla ilgili bu ayeti tefsir ederken yani oradaki demirden maksadın güç ve iktidar olduğunu söylüyor. Türkiye'deki alimlerden birisi de şunu söylüyor. Eğer mizan olmazsa, eğer adalet olmazsa güç kitabı yırtar atar. Zulüm olur yani.
mizan yoksa, Naam. adalet yoksa kuvvet kitabı yırtar. إذا اختلف Eğer kitap olmazsa o kuvvet adaleti tesis edemez. Eğer kuvvet yoksa o zaman kitap bir teoriden ibaret kalır.